Talo fatu talo fola radio Samoa le nei fo i tai au. Usi mai le whaafonga o talo le asa tofi. Ai ele I whaiale palo ta tele ani usila I le masina o iluma. O le ua whaiale palo ta whaata ita I a whanau wa onga. Tusa mal se lau se fulu lima afe. Whanau wa onga mai le fitu se lau fitu se fulu male lima. Ha onga tūlanga lua I totono ni usila o lea o lo au wai le palo ta whaata ita ai. Ma o sui tau walo o palo ta nga iai o sui mo e lava e tasi wa mai a lesi tala. Mo le aso se fulu male whao o ke topa. O se whaata ita inga wa whai maila komisi o whai ngā pālota e a vea māwanua e wha māsani e whanau. I le whai ngā pālota ma o le a fōi na sapalai uma I le ofisa o whai ngā pālota, pusa pālota, pepa pālota, wha apea ai mawhale pālota e a ngai I ai. I wha maumau ngai whai lava si to ala iti o tupulanga talavou e pālota, I whai ngā pālota tele le atunu I tausanga wa mawai. E wha ato a wha ai loa wha ai unga o pālota wha ata ita nei a whanau wa o ngai le mai ai o na wha ai loa, o le unga aloa I o le pālota tele I le toe lua vai aso o iluma. O le sola ato e savali ai fo I le The Freedom and Rights Coalition of Brian Tamaki, ma le Stop Go Governance a Julian Badgela a wala Wellingtone a nga iatu I le maota o le pālemene. O le aso ana nafi le ana amata tāpu ni aie leo leo nisi o a wala lata lata I le maota fono, a o tapena I mo leo leo ngai le so. E o fo I a wala pasi, o lea ua iai fesu ia inga. O le tulai se fulu I le tau nei o lo o fono o maitangata o lo awai le nei solo te I le Civic Square, ma sava vali atu ai loa I le pālemene. E le o mai leo leo le so, ma o le wa avatu ai ma le toa tele o isi o le awhai ngā luenga ma isi ofisa leo leo I le tele o vaenga o le atunu. E fe soa soani I leo leonga. Wa wala au mai ai fo iso o se tase va aia ni ami o le pu lea po o ni whainga e soli tu la fono. E whai e se isi o le au solo te e pu ele ata I le telefoni ma lafo atu I le ofisa. Ai I pisinisi a afia ono le nei solo te ua whaalia le fia. Ana leo leo le ali I lunga le off-ramp pisi o le motorway si sifo o Aukilani ana nafi. O le na whana leo leo na tū wailana ta avale Lincoln Road I le mai a whai ai o lātou tūlinga. Ma o loo tu o ia o lea sa tau ma whai e ave wha malosi ta avale a tangata sai lunga le awala I lea taimi, ma o lea na whana I loa. Ripoti o fo I o lea sa wha au penga ina lea lii, ma e lua le leita avale na tau ma whai e ave wha malosi pe ta ia le imanuia. Na ave il fale mai le mai a afia I pulufana, ma e wha apea e le o ni manuanga, e ono lama ti ailo na soifua. Na afia I ma whewa inga whe malanga inga lautele I sisifo au kilani le taimi pisi o le manava o ngā luenga, I le afia na nafi. Ua sawi lalo le tele o mea ai wha ama I mau e tangata ni usila, peita ai walu I lunga le tau, I le tusa e tolu tesi lua piliona I le tausanga. So e ngana whesilingi ai le afe 5 se lau tangata na iloa ai, o loo toe la foa I e tangata o a inga, le se fulu lua tesi lua pasene o mea ai o loo whaatawina mai, ma o lea wasau I lalo mai le se fulu tolu tesi wha pasene, sa iai I le tausanga tāluai. A whaali liu tupe, tusa lea ma le afe 5 se lau se fulu tā la le tau o mea ai la foa ai, I to tono le tausanga mai le a inga I tasi. Peitai ono o lea e alu I lunga le taunga tā o mea ai, wa si I ai fo I ma le tau wha tusa mai le tolu tesi tasi piliona sa iai, o lea ua tolu tesi lua piliona. O fuala au faisua, o loo maua lunga I lava I mea ai o loo toe la foa ai, so o atu ai ma le falawa, ma fuala au aina. Matala wha ai u, o loo whaia wha atala noanga I fesoa soani ai tangata ngā lulu e le Auckland Transport, lea na wa ai tino I le tatui ina, tu lou, o lea li I le vai aso tālu ai a o iai le whale wha atali pasi I Aukilani. Luas fun mal whātau sanga o lea li I wa umale soifua ma le wha ese inga le nei na tūla I mai. I le whale wha atali pasi Albany, ma ua mōli ai fo I ma le se fulu wono tau sanga I le whasi o ti tangata. E tūpu o loo iai le tūsa ma le se fulu ma le lua o le au whai ngā luenga I lea taimi, ma e le o whai ngō fie ia I lātou. Ua whai ai trauma recovery sessions I le vai aso nei, ma e iei lava fo I nisi o le au whai ngā luenga o lo ave aso mā lolo o tā ua trauma leave. Ua wha au popo ai masui o le au whai ngā luenga I whale wha atali pasi Northern Busway, ma ua wha atala sanga mai ei fo I ua mo o mia nisi leo leo I Aukilani. O Talanala Radio Samoa, manuia le aso.